bayaphuma mama ogogo balulekile umfana chamisa umfana abanye bathi ngapha idiphe mina ngapha kodwa iqiniso lipheleleyo wathi nakasiphumi siyobavotela abantu laba khonokho kunjalo ubuhlungu emuntwini wesintwini angifuni ukulifihlela triple C angifuni ukulifihlela you say you are bringing a change i-change ngawufuna ukuyiletha lapha koBulawayo qala urecognize abantu bakoBulawayo iNdebele iTonga iVenda umSuthu ungabuyi lapho uzosiqila ngibuye ngiyakubona ukhangela just wathuthelwe ngisendlini esejutshamisa lele ngidinga abasendebe esejutshamisa ngidla ngimtshela ukuthi kabuye sizokhuluma ngakuthi ligangile ngidinga imisebenzi chapa sivina wana ngale selingenile vele liyaziwa abangenile mnanyalazi wathi iqiniso lipheleleyo guys you are not doing justice for the people of this region umthakazi bathebelelile inkosi yangena ngokuhlela ayizange ihluphe umuntu yapika yakhisizwe yabumbanisa abantu lina libuya lapha ngokuzoseza thina ongothithi sibene ongabafana benu why can't you just respect us one day you say we respect the people of Matabeleland libangani lathi labandebele kuyini ukubanga lathi thina sange sisichaya asange silichaya lina lasichaya egadadi lamakhiwo lingakhosi ukuthi lachaya amakhiwo egadadi lapha lasichaya thina sithaya asibuyeni isiqotsha amakhiwo azosithathela ilizwe kodwa lasichaya lasiqeda duma shona mina ngifihli ngabantwana bami ngabantwana besishoneni lasibhuqa gugugu saphela du manje kuyini elikhona lisakubanga futhi khathesi lina lasichaya thina sikhona la we are not going anywhere ngiyalizwa likhuluma ukuthi ngayende ku South Africa yiphi South Africa why should I go to South Africa ngam permanent koBulawayo permanent in Matabeleland ngifuna uzandilanda embulala lapha emzini wami ukuthi injale ilokhi city iqiniso ukuthi guys triple C whoever ngalifuna ukuthi into zihambe kuhle kube lesibusiso amadlozini nesishoneni amadlozini akithi sindebeleni asihloniphane nini ngemhlobo asihloniphane babeke lapho lobhemule ulela umzilikazi kaMashoba ukhangele ulela uNozikhe and she fought girls ngitshela amankazana she fought the last war umfazo ebanga umhlaba ukuthi umhlabathi wethu ungathathwa ngamakhiwo then why are you fighting us why thina sasincedisa lina phela izingangala elingabanikazi belizwe elingabe kuthiwa isizwe esingcono kulabanye ngibuzile kwenye inasinganathi kanti lina lingcono ngaphi kulabanye abantu iDonga lifuni amaDonga asesipamphele nabuya sithi mama nangabaxotsha amashona asixotshe esipamphele xotsha wonke umuntu nje ngizokuthiwa lebholo lesalele e-UK selingama MP selingaphi lithi selizathatha umhlaba wonke guys it's not the way to live mashona ayisiyo ndlela yokuphila labantu lokho ngivele ngibuye uzokhuluma khona ukuthi sicela kancane libelehlisa lihloniphe omunye umhlobo liNdebele liTonga kuyini likanizama ukuhlonipha abanye abantu alihloniphi bakhwenyana ligamele bakhwenyana igange kakhulu sizalilobonisa kwesipilo kwesithathu ngoba kanti zwani ke ukucina ngifuna ukuyibuza lapho makhosana mina ngilunga ngamakhosana sorry ngimulozikhe ngeqamisa inyawo andilunganga mina ngikhulume ngifuna indaba amashona engazakathi anjuthe mina amashona ngizikusa esisibambazeni indaba benga zabe kuphuma ngo20 amathithina namhla simala amaNdebele sokunzima simalani namaNdebele bake bane lathi one day ngakangawubuza umbuzo lo kodwa thina ethe kumele sibe lapha sibamboteni babuyile sobafuna ukukhuluma ngathi I don't care iqiniso ukuthi sicela ukuhlonitshwa ngiyakwazi phela nje kangiyazazi isikandari iqiniso ukuthi sicela ukuhlonitshwa ngiyakwazi antsho abanye bangobani bona lokungibindi abanye bangokhumbani bona bangokuthafumaneni abanye bangobani bona ngiyakwazi Washakayini ngiyakutshela phela ukuthi ngiyeketani intweni alisoze lasehlula ngoba nathi sisidalwa sikaNkulunkulu siyisizwe I'm resting my point not yet I'm not yet finished this is my chance to do it fair so thina ukuthi siyaqala amakhosi kuthiwa umdala shibaniwa ngasasemkhosi ukuthi sidinga amakhosi ngani yobe sibadingelani bona lawana local government thina siyaqala amakhansilethu leduna zethu la ngakusehlula yazi humane nje onapa besitshaba humane nje iqiniso elihle ngicela ukulibuza lonke ukuthi yindaba angazake ngibona amashona ngu10 or 5 bemile lathi ukuthi hayi thina siyabo Matshabalala siyabandebele yindaba uyombuza uTriple C angikhulumi lo mnanga kwamna kudani
Lokunaka kwengqedela nenda. Yindaba sikaze sibona ngo10 bathi thina amaNdebele asehlupheke kakhulu yakhala sicela ukuba ndawo singamashoni. Yumbuzo wami ndawo ekhona ngulandi kuzo ukukhuluma. Kade siqedwe Bulawayo everywhere it's kapa iqhemo everywhere sipothole isithala whatever abantwana sebeze bedlalisha umntwana ulapha esobox uyabuza umntwana hayi into akaba wanjani njani nomntwana umntwana so it's bad guys show us please repent try and change your system angikhulumi ngokuthi ngikhuluma it's either your own ZANU-PF ngase ngibona kuhle lonke le truth ukuthi ZANU-PF ukuthi izANU-PF kumani iqiniso madoda indaba engavumi ukuthi izANU-PF ndizoqeda isiqembu plan bebe izANU-PF ngamnye ZANU-PF ngoba ngiqendenza lonke izANU-PF ngilamanga uthi kule triple C ngilamanga uthi kule MDC izANU lonke ngingalalili ngandekusuku ngoba zakhe